elengethini ezithwele izono zami nokugula kwami nokuhlupheka kwami esindwisiphambano ekhala ngokukhulu kwahlwa ezweni Eloi Eloi uNkulunkulu wami ungishiyeleni lapho kwaphendukayo induna enkulu yathi uyindodana kaNkulunkulu uMesiya uqobo ngumsindisi wabantu makadunyiswe ngakho inkosi yethu Eloi Eloi Nkulunkulu wami ungishiyeleni. 1 Peter chapter 2 verse 24. Number 189. Number 89, 1 Peter chapter 2 verse 24. Verse 24 lapha sisho ukuthobela izimiso zabantu ngenxa yenkosi. Ngaphezulu ithini owathi ethuka akaphindisanga athuke ehlushwa akasongelanga kepha wakunikela kuye owahlulela ngokulunga yena owathwala izono zethu emzimbeni wakhe emthini ukuze kuthi sesifile ezonweni